Ćao, moje ime je Jasmina. Ja sam inače iz Tuzle, Bosne i Hercegovine. Ovo je moj kanal i ako ste slučajno malo pogledali okolo, shvatili ste da inače radim videe i kad radim, i da sad razumijemo, meni ovo nije posao, ovo je čisto hobi. Radim videe tipa putovanja. Malo sam to skroz usporila i teško je naći vremena. Nego čisto iz nekog hira htjela sam malo da napravim neki drugi video, kao tipa lifestyle više, i možda ću više toga snimati, tako da vidjet ćemo. Uglavnom, odlučila sam da prvi video ovog tipa bude obilazak naše kuće ovdje u Americi. Mi živimo u Teksasu, u okolini Dallasa, i uglavnom porodica od 4, ja, moj suprug i naše 2 djece. I idemo u obilazak. Prije nego što odemo u obilazak moram da napomenem, ne znam kakav je audio, stvarno imam mikrofon, ali ne mogu da nađem ovaj dio, da ga spojim i eto, to je to. Tako da nadam se da ćete nešto čuti, i ja sam danas u kućnoj varijanti, znači sve je tog tipa. Idemo sad u obilazak. Počinjemo od samog početka, znači ovo je ulaz u kuću. Mi očito smo Evropljani, to jest Sloveni. Moj suprug je Rus, i imamo prilično sličnu kulturu, tako da ne hodam u obući. Zato tu se dođe, skine se obuća, kogod nam dolazi, isto pravilo važi i za njih. Veoma smo striktni po tom pitanju, prosto zato što to je naš način života. I znači, to je ulaz u kuću. Naša kuća nije nešto strašno, nije uopšte velika, realno, spram američkih standarda, a pogotovo spram standarda ovdje u Teksasu. Mi prosto smo tog mišljenja, ne treba nam, što ne čisti mi se ogromna kuća, nema potrebe, svako ima svoj prostor i da, to je to. Ulazimo znači prvo u sobu našeg mlađeg sina koji je upravo napunio ovog mjeseca 8 godina. I tako to izgleda, da upalim možda svjetlo, se malo bolje vidi, ovo sam mu prije 3 godine za njegov rođendan sve okrećila i radila tu dio. To je naljepnica, negdje sam s interneta, ne znam više tačno. On svako večer spava sa svim mojima, to mi je jako simpatično. I to je njegova play area, kako se kaže, gdje se igra, kao recimo igraonica, ajde. I onda tu je neki mali dječji računarčić i knjige, jako voli puno da čita, to jako mnogo dajemo značaja ka tome, i tako da i onda voli Legos. On inače igra hokej, tako da ako vidite svega toga okolo ovdje, nemojte se iznenaditi. Znači iz dječje sobe prvi idemo, ovo je prilično jedno normalno standardno kupatilo, iskreno nije se tu šta, tamo iza je tuš i šolja, sada ne ulazim puno u to, ali prilično ovdje ima neke renovacije da se radi, uglavnom tako to izgleda. Mi svi volimo Harry Potter, tako da je sve u tom fazonu, dječjem kupatlu. I onda idemo u sobu starijeg sina, koji ima makice, malo je veća njegova soba, ali sve u njegovom fazonu. I njegovu sobu sam ja krećila, sve onako kako je. On je birao boju, ja vjerovatno ne bi birala ovu boju, ali je sasvim ok. Mislim da je super što ima svoje mišljenje. I podove smo mi isto stavili, znači moj suprug je to radio. Dobro, malo smo sfušerili, kasnije smo
skontala da smo negdje malo, ali ok, o tom potom, ne vidi se, ono je puno, ma ne vidi se ništa. Ja, i tako, ovaj zid je prazan ovdje zato što on zapravo ima projektor koji je trenutno tu i taj projektor, znači stani vamo s ove strane i onda projektujemo na ovaj zid. I to izgleda onako prilično super, može se napraviti sve da je jako znači mračno u ovoj sobi. Ne znam šta je sa tinejdžerima, ali obožavaju da je sve mračno. I tako to. Kao što vidite, to je njegov projekat trenutno. On želi arhitekturu da studira i radi na nekim projektima. I onda, zapravo, čekaj da vidimo kako izlazim iz sobi, da se još jednom lijepo vidi. Ne znam sad koliko to dođe kvadratnim metrima, ali kod nas je kuća 2148 square feet velika, tako, ili mala, kako god želite da, kako kome. I mislim, realno za evropske standarde to je sasvim velika kuća, ali kao što kažem, ovdje za Texas standarde baš nije. Ovo je meni, znači, kod nas je sve u fazonu, želimo da stvari budu, da se bude praktično. Ne treba ništa bude veliko, bitno da bude praktično. I tako da, i ovo je još jedan, znači to ogledalo, to je iz Ikea, vjerojatno mnogi mogu da prepoznaju, meni najbolje ogledalo ikad. Imamo još jednu takvu kuću, samo druga boja. I kad izlazite, pogledate se, spremite se, vidite se svoje obuće, sve to. Ok, da se riješim ovog dijela vamo, zato što mislim da ćete skonta zašto. Ok, office, to je kancelarija suprugova je tamo, mi oboje radimo od kući, skoro većinu vremena, ja prilično sve, a suprug tako ponekad ode u kancelariju, ali ne tako često, jednom sedmično. Ok, ovdje je jedan mali haos trenutno. Ova njegova kancelarija u suštini također služi kao i game room sa ovim konzolom, šta već. Trenutno nešto rade, imaju projekat neki, on djeca, tako da sve što ima tu se odvija, pravi robot neki, iskreno vam kažem, ne bi znala detaljno da opišem, ali eto. Uglavnom, gledala svugdje ima, ja ih obožavam. Ovo je jedna slika koja je prijateljica mog supruga naslikala kad su nas posjetili ovdje. Jako lijepo radi slike. Jednu sam od njih kupila, a ovu nam je ostala kao poklon. Ok, ako skontam, sad kako da pokažem. Vamo nima se mnogo šta da se vidi. Ovo je isto malo, što bi rekli, work in project. Treba sve malo da se sredim i bilo bi lijepo da stavimo onaj, kako se zove, kao daska, board, da se može slagati tu, ali ok. Nešto, nikad sve da se stigne, valjda. Kod nas većina umjetnosti, nazovem umjetnost, su stvari koje sam ja radila, naslikala, napravila, tako da i ovo ovdje je, evo, ako vidite, sve ovo sam ja radila, to je moje. Znači imam supruga i 2 sina, tako da sve o sportu, samo sport i samo sportski. Svi nešto treniraju, tako da. Ok, onda nastavljamo dalje. Ovo je moja kancelarija. Trenutno smo bilo ovdje mnogo, znači knjiga, to smo sve riješili, smanjili, nema potreba se država. Stvari koje se ne koristi, kad ih pročitate, samo neke čuvam čisto kojim nešto znači. Ili koje nisam još pročitala. I uglavnom, to je znači moja kancelarija. I ovdje je zapravo puno Legos, to je dječji. Moj stol može da se, ako
i suprugov može, ali eto, ja sam svoj stol sama napravila. To je kad kažem sam napravila, znači posebno sam ovo naručila, ovo sam uzela posebno, onda sam nogare i onda sam ja to sklipala kako meni godilo, zato što nisam mogla naći veličinu koju sam tačno htjela, kako sam ja to zamislila. Ja inače volim da pravim sama i da radim stvari, tako da se u tom fazonu, ako se pita zašto toliki ekrani, pa ovo mi je za posao, a i to je moj personalni laptop, to je nakon posla. I da, tako to izgleda. Kao što vidite i dalje, sve djeca obojica su sviraju klavir i kako se zove, išli su na časove. Tako da ima i to tu. I onda idemo, ajmo odavde ovako, da dnevni boravak. Znači, dnevni boravak je ovdje, tu je TV, ovo je slika, nju nisam naslikala, ali sam je našla, uzela poster, tako mi se sviđa, tako je divna, lijepa, ali ovaj okvir, tu sam negdje uzela, ovako negdje sam naletila, kao garage sale, ili kako se kaže to, i onda sam ga ja restaurirala i ofarbala. I da se sve spala. I ovo sam ja radila, ovaj zid i kamin, to je sve moje. Mislim, krećela, ne da sam radila kamin. I uglavnom, meni se ta estetika jako sviđa. Mom suprugu se sviđa što se meni sviđa. Tako da, zapravo on je, oboje smo onako, pa ne bi ja ovo nazvala sad baš bukvalni minimalizam, ali prilično smo onako minimaliste kao ljudi, ne volimo da ima stvari koji ne koristimo, koji nam ne trebaju i tako to. Ok, ova kuhinja, možda, ne znam kako se drugima doima, ali meni ova kuhinja, znači, popala s na glavu. Pločice su, malkice su oštećene. Mi smo u ovoj kući 9 godina i mi smo svašta promijenili. Ja to sad nisam pokazio, podovi su 2 puta već mijenjani. Igrom slučaja imali smo poplavu, druga priča. Ja sam kriva, priznajem. Ali uglavnom da je svašta se renoviralo. Zapravo ćemo kuhinju renovirati ovog mjeseca, samo čekam da čovjek dođe, da počne sa radovima. Oni u pozadnji već prave šta treba što se tiče stolarije, ali malo je, rekla je outdated, ovo mi je toliko, znači ubimo pojam onaj koliko je strečalo i sve, previše svega. Uglavnom, to će da bude renovirano i bit će podovi isti kao kroz ovo sve, da se to sve ljepše izgleda, da izgleda mnogo ljepše ukomponovano. I ovaj prozor smo čak mijenjali, to je bio jedan sasvim drugačiji, koji se drugačije otvarao, sad je znači veliki prozor i ljepše izgleda. I tako to izgleda iz ovog ugla, sad ću vam pokazati. Okay. Evo vidite. I idemo sad u spavaću. Sad ovako se dijeli ta spavaća soba. Ima ovaj kao ugao i znači prođe se kroz ovaj dio. Sad čekam, možda sam malo, nekako mi je ovo skroz moćno, zašto sam i ovo crno okrećila. Sva nam je kuća bila siva, mislim imala sam profesionalne pomoći što se tiče plafona i ovo što je u primaćem bijelo je to se u kuhinji, ali inače dosta sam ja sama. Kao ovo sve što je crno, to je sve moje dijelo. Ovu sobu nismo okrećali, znači ovo je originalna boja kad smo napravili kuću, što su stavili u ovoj sobi, ja mislim sasvim je ok, ide, nije previše svjetlo, nije previše tamno, baš je ono nekako, što bi rekli, taman. Ok, znači moram da spustim ovo, da skontam kako funkcioniše, čekaj se sklonim.
Ovako to. Znači, evo ovo ogledalo opet. Meni ovo je tako super ogledalo. Nije ni previše ni skupo, ništa. Znači, ma nije uopšte sasvim ok. A tako je divno i super i svugdje lijepo. Ovo sam isto ja radila. Ovo je bila iz Ikea, jedna najobičnija natkasa. Kad se mali rodio, bilo u njegovoj sobi i nije uopšte bilo ono kao drvena, boja, nije uopšte imao boje sve. I onda kasnije kad je on to prerastao, onda sam ja to išmirkala, sand down i zaštitila, ofarbala se to. Mada nešto prolazi malo, kad sam znam da li vidite, ovdje ima nešto, boja se malo oštetla, ok. Da se to sve prepraviti. To smo Saša i ja na toj slici. I ja, znači sve je u suštini, ljudi u suštini žive u jako velikim kućama i naši ljudi sve, ali opet vam kažem, eto, ja mislim da je dobro znati šta je za vas, šta nije, nama ne treba više i volim ovo sve ko što jest ovako kozi. Ima naravno renoviranja koje treba da uradi se. Ove prošle godine smo radili ovo kupatlo. To je sve bila moja zamisao i radila. Mislim, ja nisam radila kupatlo, ali sam sve nacrtala, sve izabrala, materijale i to sve. I onda smo to radili i ovo izgledalo, bilo ovdje i izbijanja zidova isto, zato što je izgledalo mnogo drugačije. Bila je tuš kabina, bilo je mnogo manje, tako to sve. I onda smo to promijenili. I ovo mi je najdraže zato što zbog prostora osjeća se kao koridor. Onda smo, znači, izabrali smo ovo i sve te površine. Čak sam ja kasnije bušala da stavim, kako se zove, na lace, da se mogu izvlačiti. I ovo su pločice i ovi su mi sasvim super i ok, zato što ne izgledaju kao pločice. Ok, ovo ću vam pokazati, ali nemojte mi suditi. Ima ovdje da se što radi. Uglavnom, ovo je walk-in closet. Ne znam iskreno kako se kaže kod nas. Mada mama i tata su napravili kod sebe u kući isto, ali sad u Bosni, ali ne znam kako se kaže, ali okej. Znači, tako izgleda sa Sašne strane. Razlog zašto pokazujem je zato što kad smo radili sad kupatlo, mi smo zapravo izbili, znači, s ove strane, to je čovjek koji je radio, izbio je ovo da se ne troši mjesto, da ima sve da se iskoristi. I to jeste to, znači to smo baš iskoristili. I tako to izgleda. Okej. I to je tu sad, ne znam da li se smatra tuš kabinom, ali u suštini je ogromno, može 4 osobe stati. Nisam baš sigurna da li se vidi tako na videu. I to je to. U suštini, mislim, nisam vam garažu pokazala. Nije se tu što gledati garaža kao garaža. Mogu vam samo pokazati koja su vrata. Tu je vani. Tamo ima terasa. Trenutno je vruće. Mi smo u Teksasu. Kad budemo... zapravo sam propustila jedan dio. Uglavnom imamo mnogo ovih... malo je ovdje haotično trenutno. Ovih closets. Ima i ovdje, kao što vidite, zapravo isto. I tu te ostave. Međutim, da vidim. Nima ni baš ovdje. Ok, znači ovo sam ja radila sve. Saša je promijenio svjetlo i promijenio je ovaj hepik, kako se kaže, stavili zlatno, čisto da malo, zato što nema ovdje prozor, nema nikakve prirodne svjetlosti, onda ajde da napravimo da to bude zanimljivo. I ovo je kao peach, kao salmon boja. Salmon, ja mislim, ne bolje nego peach, ona je vjerovatno, vidi ovo, pardon, ovo kad sam čistila, zaboravila sam spustiti, ok. Uglavnom ovo sam ovdje stala čisto da malo interesa napravimo. Stala taj
kako se ovo zove na zid? Wallpaper, ne znam, ok, ajde, nebitno. Googlat ću kasnije. I ovo je, čisto da malo zanimljivije izgleda, da malo drugačiji. Tu inače gosti kad su idemo u WC i tako to. Razlog zašto ja imam tu za hodanje, dok radim, dignem sto, zato sam napravila ga ovakav kakav je i onda hodam par sati dok radim. I tako to. I znači ovo su vrata u garažu i tamo je garaža naprijed. I to je to, ljudi. To je cijeli video. Eto, još jednom vam mogu pokazati za ovog ugla. Znači kako to sve izgleda sa ulaza. Eto, nadam se da vam se svidilo. Ćao!